रमद बर'ख खान्दिसे खान्दा माने सरकाराव आरो नाथाकिब মই মোবাইলত দেখিছে বিজেপিয়ে যেতিয়া নাকি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কৈছিল এই সময়ত প্ৰমোদে ক'তবা খান্দিছে মততে মই দেখিছোঁ মই যোৱা এক বছৰত কেতিয়া কান্দিছিলোঁ মনত নাই গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰ যদি ইমানে খবৰ থাকে মানে মোক কান্দালৈকে তেতিয়াতো বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু তেখেতেতো নিজৰ দলৰ কথাই বুজি নাপায় এতিয়া সমাজৰ কথাটো নাজানে গতিকে বিজেপিয়ে কিবা কৈছে এই কথাটো লৈ পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰে কিয় ইমান চিন্তা কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে নিজৰ কথাটো চিন্তা কৰক নিজৰ দলৰ যিখিনি বাগা নেতাসকলে তেখেতৰ সতীৰ্থসকল এতিয়া তেখেতৰ লগত নাই আৰু তেখেতৰ আহি থকা সময়টো খুব ভাল সময় নহয় তো এই কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই UPPLৰ কথা বা মোৰ কথা চিন্তা কৰাটো বাদ দি পেলাই নিজৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু সমাজৰ কথা চিন্তা কৰিলে তেখেতৰ ৰাজনৈতিকভাৱেও লাভ হ'ব তেখেতৰ ভৱিষ্যত কেৰিয়াৰৰ কাৰণেও লাভ হ'ব गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन